Tagum. Puno sa kalingawan, mahinungdanong impormasyon, ug serbisyo publiko. Radyo nato atuani. Atuani. 99.1 Radyo Tagum, ang official radio station sa lokal nga panggamanan sa Tagum. We best. Unsay chika. Tune in na sa 99.1 Radyo Tagum, Radyo Tagum. ang radyo nato. Soy tatata magradyo tagumta. Soy tatata magradyo tagumta. Mga ka-RT, ani-ana ang Radyo Tagum. Radyo Tagum. 99.1 Naghatod kaninyog makalingaw nga tukar. Radyo Tagum. Puno sa kalingawan, mahinungdanong impormasyon, ug serbisyo publiko. Radyo nato atuani. Atuani. 99.1 Radyo Tagum, ang official radio station sa lokal nga panggamanan sa Tagum. Radio We best. Tagum. Tatata magradyo tagumta. Soy 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 tatata magradyo tagumta. Tagumenyos! Buntag na po, buntag na sab! Mga balita alas 7 dito sa Tagum City. Malipayong buntag Tagum. Magpuman kita sa mga kasika sa lokal ng pagkamanan. Mga kalabuang aming masayran. Kauban si Jimmy Campaner. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag, diri lang sa RT 99.1 Radyo Tagum. Good morning! Soy tatata magradyo tagumta. Good morning! Mayong buntag. Soy tatata magradyo tagumta. Uy, sana all! Soy tatata magradyo tagumta. Ano, uy? Kalami ba? Good morning! Soy tatata magradyo tagumta. Good morning! Soy tatata magradyo tagumta. Malipayong buntag. Dakbayan sa Tagum. Good morning! Mayong buntag. Ayan, kumusta mga mahal at undig paminaw sa kahanginan, maglanog-lanog na pod kita diri lamang sa toan nag-inosarang government station. Good morning! RT 99.1